Alin hamuy sapankuqniykichispa masi ima sumaqta waqmanta ki escuela sabática nisqapi tuparillanchistaq. Ima sumaqta ñawpaqman purinanchispa masi yayanchisman mañakuy chawpinta asuykusun, mañarikusun. Ancha munakuq yayay hanaq pachapi tiyaq ima sumaqta munaniykipi kay p'unchay qillqallari p'unchaypi kay semana uhupi yayay ki sumaq simiykita waqmanta kichariykusaqku yanapaykuwayku Santo Espirituk atiyninwan ki sumaq simiykita entendinaykupaq. Chayta yayay waqharikamuyku sapallan Jesucristo churiyki sutinpi hinataq kachu. Amén. Masi ima sumaqta kay semana uhupi qhawarishasun p'unchaymanta p'unchay kay esqun yachachiytaña. Lección número 9. Umachayninpi nishan una ciudad llamada confusión. Pantachiy sutiyuq llaqta. Chaymanta masi qhawarishasun. Y kunantaq qhawarisun wayqiy panay kay domingo p'unchaypaq ima apamushan. Umachayninpi nishan dos sistemas opuestos. Ishkay clase yupaychaymanta. Ishkay ñan kashan masi chaymanta qhawarisun. Kay domingo p'unchaypi. Haykurichaq hina masi rimarinanchis yayanchispaq siminman hina imatachus qan rikushanki. Yayanchispaq siminpiqa masi tarinchis ishkay warmikunata, dos mujeres. Chay ishkay warmikuna masi t'ikhrasqa kashan ishkay iglesiaman, dos iglesias. Chirayku tarinchis haqay Apocalipsis qillqapi chay ñawinchashanchis qillqata haqay ch'uya warmita, mujer pura. Paytaq t'ikranachisqa kashan iglesia verdadera, ch'uya iglesia, Diospaq iglesia. Kasallantaq masi haqay qhilli warmi, mana chanin warmi, mujer impura. Paytaq masi riqch'anachisqa kashan iglesia q'utukuq pantachikuq iglesiawan, iglesia falsa. Imaraykuchus masi yayanchispaq siminpiqa warmiqa riqch'anachisqa kashan iglesiawan. Chayta ayparinchis Diospaq siminman hina. Maypachachus haqay Jeremías qillqaman puririnchis suqta taqayninpi capítulo 6 ishkay yupayninpi versículo 2. Dios ninchis ima sumaqta riqch'anachishan ch'uya warmita llaqtanwan. Llaqtanta ch'uya warmiwan. Chayrayku nishaykichis Diospaq siminpiqa warmiqa ch'uya warmin kanchayqa Diospaq llaqtanman riqch'anachisqan kashan. Hinallataq masi Apocalipsis qillqapiqa yayanchispaq siminpiqa tarillanchistaq ki rabona warmita, mana allin warmita, wasanchaypi puriqta. Chayta ayparisun masi haqay Ezequiel qillqaman puririspa. Ezequiel capítulo 16 versículo 32. Chunka suqtayuq taqayninpi, kinsa chunka iskiniyuq yupayninpi. Ahinata nin masi uyarikamuy. Wasanchaq warmi qusaykin wanmi kanaykitaqa waqharikunatan chaskinki nispa. Imanishanki warmita masi adúltera, wasanchaq. Qhariwan kashaqtin waqharikunata chaskiku. Chayrayku masi ki Apocalipsis qillqapi tarinchis ishkay clase warmita, ishkay clase iglesiata. Ch'uya iglesia, ch'uya warmi. Rabona warmi, mana allin iglesia, pantachikuq iglesia. Hinallataq masi ñawpaqman puririspa imatachus qan rikushanki ishkay warmita qan rikushanki. Chay ch'uya warmita y chay rabona warmita.
Apocalipsis qillqapiqa wamasi ishki warmi kashan sut'illa. Capítulo 12 chunka ishkiniyuq t'aqayninpi chay Apocalipsis qillqapi tarinki wamasi kich'uya warmita, mujer pura. P'achasqa kashan intiwan, vestida del sol. Imaninanta chaynin, aki warmiqa Jesucristo allin ruwayninwan p'achasqa kashan. Hinallataq kashan chay rabuna warmi, mana allin warmi, haqay Apocalipsis qillqapi chunqa kanchisniyuq t'aqayninpi, capítulo 17. Chay warmiqa p'achasqa kashan imaymana puka p'achakunawan. Imarayku chay riqsichiyta munawanchis ki hallp'apacha runakunaq yachayninwan p'achasqa kashan. Mana Jesucristo chanin ruwasqanwanchu p'acharisqa kashan. Kay ch'uya warmi umanpi tarinchis corona nisqata pillu chunka iskiniyuq quyllurnikunayuq ch'askakunayuq 12 estrellas. Imaninanta ninchay kay warmiqa wamasi apostolkunaq imatachus yachachirqa chaykunaman hina yachachin kay yayanchispaq siminta wakichinanpaq. Ichaqa kay mana allin warmi, rabuna warmi qurikunawan, rumikunawan, imaymanawan p'acharisqa kashan. Ima sumaq. Imarayku chay chawpinta ki hallp'apachapi runakunata qhipanman qatikunanpaq. Hinallataq kay ch'uya warmi, mujer pura, ch'ashka patapi ima sumaq pilluyuq kashanpayqa y killapatapi sayashan sobre la luna. Imaninanta nishan chay wamasi kay warmiqa, kay iglesiaqa Diospaq siminmanta imatachus yachachin chayman hina kawsan. Chaymanta atiniyuq payqa Diospaq siminman hina. Ichaqa chay rabuna warmi, mana allin warmi kay millay salqa waqa animal patapi tiyashan. Imaninanta ninchay ki waqa animalqa ki hallp'apachapi reykunaq atiynin, poder civil, poder político. Chaymanta payqa atiyninta urqun kay warmi, mana Dios mantachu. Chayrayku wamasi kay ishkaykaq angelpaq waqhakuyninqa riparashillawanchis kay rabuna warmimanta urmaypunñan nispa. Chayrayku wamasi waqharikamushan aqnata. Kaypi tarishanchis ch'uya warmimanta Dios ladumanta y rabuna warmita qhilli ladumanta. Puririllasuntaq ñawpaqman astawan wamasi kay Babilonia llaqta nuqanchis ayparinanchis maymantan paqarirqa imaraykun kay ángel ajinata nisha. Haqay Apocalipsis qillqaman puririsun chunka tawayuq t'aqayninpi, capítulo 14. Chunka tawayuq t'aqayninpi, capítulo 14. Yupaynintaq kashan pusaq, versículo 8. Imata kipi tarisun wamasi ajinata nin, uyarimuy. Ishkaykaq angeltaq qhipanta hamuspa nirqan. Chay hatun Babilonia llaqtaqa urmapunñan, thunikunñan. Paymi llapa suyukunata wasanchay huchanwan hiq'ipachirqan. Allin puqusqa binuwan machachiq hina nispa. Masi, Apóstol Juan nishan Babilonia, kay Babilonia llaqta urmapunñan, thunikapunña masi, manañan kanñachu. Tapurikuy, Juan, ima Babilonia mantataq rimashan, haqay Babilonia llaqta, haqay Mesopotamiapi, hatun llaqta Nabucodonosor hatarichirqan, chaymantachu rimashan, waqmantachu. Masi, Juanpaq tiempunpaqqa manañan kay Babilonia llaqtaqa kapurqanñachu.
thunisqañan tarikurqan raqaykunallaña. Chayrayku ki emperador Trajano haqay 116 watapi pachaq chunka suqtayuq watapi después de Cristo maypachachus Babiloniaman chiyarqa imata tarirqa raqaykunallata solo ruinas imaraykuchus manaña kapurqanñachu. Ki Babilonia suyuqa wamasi urmaykurqan haqay 538 antes de Cristo anchi watapi. Pesqa pachaq kinsa chunka pusaqniyuq watapi manaraq Cristo hamushaqti chaypi thunisqa karqan kay suyukunawan Medos y Persas iminatachus profeta Daniel willarqan ajinaman hina. Y profeta Jeremíaspis ima sumaqta nirqa pay profetizarqa ki Babilonia suyuqa thunisqan tarikunqa. Chayta wamasi haqay Jeremías qillqaman puririspa ayparinki. Libro de Jeremías capítulo 51 pesqa chunka uqniyuq t'aqayninpi capítulo 51 versículo 37 kinsa chunka qanchisniyuq yupayninpi ajinata nin uyari wamasi. Chaymi Babiloniaqa raqayman tukupunqa. Chaypin chakal animalkuna tiyanqa. Manan pipas chaypi tiyanqañachu. Qawarispan kiraqmi ninqaku. Wamasi, iminan nishan kay profeta Jeremías ajinaya kapurqan Juanpaq tiempunpaqqa raqaykunallaña ki llaqtamantaqa kapusharqa. Manaña ki Babilonia suyuqa kasharqanñachu. Qan nishanki imamantataq ichaqa rimashan Juan mana ki Babilonia llaqtamantachu rimasha. Aswanpis chay sutinta Babilonia sutita uqarishan pay ki Apocalipsis qillqapi imaraykuchus ki p'uchukay tiempupaq iglesia kikin Babilonia hina imatachus paykuna yacharqanku Diosninkuman idolunkuman hina ki p'uchukay tiempupaq ikhurimunqa kikin Babilonia hina espiritualmente. La Babilonia espiritual. Chi Babiloniata Juan uqarisha riqch'anachinanpaq ki p'uchukay tiempopi iglesia Babilonia hina ikhurimunqa pantachikuq q'utuywan. Chayrayku Babiloniamanta rimasha. Iminan haqay Babilonia thunisqa karqa kikillantaqmi wamasi ki p'uchukay tiempo ki iglesia apóstata Babilonia sutiyuq urmaykullanqataq thunisqa kallanqataq. P'uchukaykunapaq puririsun wamasi imatachus qan qawarishanki ki Babilonia wamasi lliw hallp'apachata atipan. Lliw hallp'apachapi riqsisqa influencia mundial. Llapankuwan wamasi kasuchikuq. Chayta ayparisun wamasi haqay Apocalipsis qillqaman puririspa. Libro de Apocalipsis capítulo 17 chunka qanchisniyuq t'aqayninpi. Apocalipsis capítulo 17 chunka qanchisniyuq t'aqayninpi yupaynintaq uqninmanta ishkaykama versículo 1 y 2 ajinata nin wamasi uyarimuy. Qanchis hatun p'ukuyuq kaq qanchis angelkunamanta uqninta hamuspa niwarqan: hamuy, ashka unu patapi tiyashaq sinchi millay rabuna warmiq huchachasqa kasqantan rikuchisqayki. Paywanmi kay pachapi raykunaqa qhilli huchapi purirqanku. Kay pachapi tiyaq runakunapis qhilli huchapi puriyninwanmi binuwan hina machaykurqanku nispa. Imata kaypi tarinchu wamasi? Juan nisha rabona warmi, qhilli warmi. Nishallantaq ashka unupatapis kay warmi tiyan. Hinallataq kay raykuna
huchanman hina kawsarin ki warmiwan y ki hallp'apachapi runakunapis binuwan machaykurqanku. Imaninantataq nishankay? Uyarikami wawamasi. Maypachachus Dios nin ki warmita rabuna warmi, imarayku chay hinata sutichan. Imaraykuchus ki warmiqa ki iglesia reparacionchispina warmiqa iglesia qosanmanta t'aqarikapusqa waq qarikunawan puririkapun. Chiyawa uq warmi wasanchaqqa qosan kashaqtin uq qariwan kakapun wasancha adúltera. Ki warmi ki iglesia qosanya karqan Cristo. Ichaqa qosanta saqripuspa ki hallp'apachapi reykunawan payqa kawsarikapun con poderes civiles y políticos. Chayrayku Diospaq siminnin rabona warmi. Hinallataq imaraykuchus ki warmiqa unupatapi tiyashan lliw hallp'apachapi wawmasinchikkunata q'utun atipan. Qan qhawari imatachus rikushanki. Oqlorunpi kashan wawamasiyki Babilonia llaqta. Babilonia llaqta manaraq thuniqta kashaqtin mayupatapi unupatapin tiyarqan haqay río Éufrates. Anchipatapi tiyarqa chaymanta kawsarqa. Kikillantaqmi ki Babilonia espiritual nisqa wawamasi unupatapi tiyashan ashka unukunapi. Ichaqa imataq unu wawamasi yanchispaq siminpa. Kikin qillqallapitaq capítulo 17 versículo 15. Chunka qanchisniyuq t'aqarinpi yupaynintaq chunka pisqayuq ima sumaqta rikuchiwasun iman chay unukuna imaninantan nisha uyarimuy. Angelqa nillawarqantaqmi rabona warmiq tiyasqanpi rikusqaykiqa ashka unuqa llaqtakunan ashka runakunan suyukunan tukuy t'aqa rimaqkunan. Wawamasi, iminan haqay Babilonia literal llaqta tiyarqan Éufrates mayupi unupi patampi kikillantataq kay Babilonia espiritual ki rabona warmi iglesia unupatapi tiyashallantaq. Iman kasqa unukuna wawamasi? Runakuna, suyukuna, llaqtakuna. Y kay warmi ki iglesia runapatapi tiyasha. Chayrayku runakunata atipan. Chayrayku runakuna qatikunku paytaq. Chaypi kashan atinin wawamasi. Hinallataq qhawarillanchistaq kay warmiqa ima qhilli kawsaypi kawsashan ki reykunawan. Imaninantataq ninchay falsas doctrinas. Hinallataq wawamasi macharichin ki hallp'apachapi binuwan wawamasinchikkunata runakunata. Imataq binu wawamasi yanchispaq simin. Falsas doctrinas, mana allin yachachikuy. Pantayman apay yachachikuy. Uchukananchispaq tapurikunayqa. Chay hinataq kay warmiq atiynin ki hallp'apachapi imata ruwaspan wawamasi qan atipawaq ki warmiq atipayninta. Churapakuwaq wawamasi paywan. Uchukananchispaq wawamasi iminan Efesios qillqapi qillqasqa kashan haqay suqta t'aqaypi capítulo 6 chunkamanta ñawpaqman yupayninpi atipasun wawamasichi mana allin yachachikuykunata. Chay bino machachikuq binunmanta mana ukhananchispaq yayanchispa siminta t'aqwispalla por la palabra de Dios. Mañakuy chawpinta la oración y la evangelización ki sumaq siminta uqkunaman willarispa. Wawamasi manachus yayanchispaq siminta sapankuqninchis ñawinchakusun q'utusqan tarikusun. Yayanchispaq simillanmi wawamasi tukuy atiniyuq. Lliw mana allin yachachikuykunata pantachikuy yachachikuykunata atipananchispaq, thuninanchispaq y chiqaqllapi sayananchispaq. Wawamasi
Qiykama ima sumaqta yacharqamunchis imamanta. Iminachus qawarirqanchis ishkay warmi ki hallp'apachapiqa tarikun wawmasi. Ishkay warmi ishkay iglesia. Haqay ch'uya warmi ch'uya iglesia. Haqay rabona warmi qhilli warmi mana allin iglesia. Pantachikuq iglesia. Hinallataq ayparillanchistaq wawmasi ishkay warmi Apocalipsis qillqapi kasha. Ch'uya warmiwan qhilli warmiwan sapankuqninku imaymana características paypi tarinchis. Hinallataq Juanqa mana haqay Babilonia llaqtamantapunichu rimasha. Payqa chay Babilonia sutillata uqarishan kay p'uchukay tiempopaq kikin Babilonia hina uq sistema religioso wawmasi hatarinqa. Y pay ki hallp'apachapi atipanqa lliw wawmasinchikkunata. Chayrayku Dios sutichan rabona warmi imaraykuchus qusanta saqirikuspa Jesucristo kay hallp'apachapi riykunawan puririyta qallayku. Y machachin wawmasinchikkunata vinunwan, chay puqusqa vinunwan. Y nuqanchis wawmasi atipayta atipasunman hayk'aqchus mayk'aqchus wawmasi yanchispaq siminman hina kawsakusun. Maypachachus Diospaq siminta ñawinchasun chaylla wawmasi atipasun chay mana allin yachachikuykunata. Chayta wawmasi ima sumaqta sunquykiman churaykuy, wawmasiykunaman willariy. Kaykuna yachaykunawan astawan kallpachakunanchispaq. Aqnamanta wawmasi ima sumaqta p'uchukaykusun paqarinña astawan yachaqarisun kay Babilonia llaqtamanta. Wawmasi kay sumaq yachayta wawmasikikunaman willariy, rakiriy, imaymana chawpinta paykunapis uyarikuspa saminchasqa tarikunankupaq. Paqarin wawmasi tuparikusun.